yavutse ku itariki 26 Nyakanga umwaka w'1967. Ni umukinnyi w'umwongereza wa filime, akaba yakinnye filime nyinshi zigiye zitandukanye, aho akunda gukina filime ziteye ubwoba ndetse n'izishimishije, agakina na filime z'urugomo, byose akabikina neza. Mwite Jason Statham. Mwibutse ko iyi channel yitwa Rukezo, kandi subscribe ufungure inzogera kugira ngo tujye tubana ku buzima bw'abasitari muba mwakunze muri filime, ariko ntimumenye ngo ni bantu ki, ese nibe bikorwa bakoze, tukanakubwira filime bakinnye ku buryo byagufasha no kujya kuyishaka utayizi ukaba wayireba. Reka dutangire n'amateka y'uyu mugabo. Statham yavutse ku itariki 26 Nyakanga umwaka w'1967. Ni umukinnyi wa filime mu gihugu cy'Ubwongereza, akaba yakinnye filime nyinshi zigiye zitandukanye, harimo nka filime z'urugomo, iziteye ubwoba n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Umugore we yitwa Rosie Huntington-Whiteley. Papa wa Statham yitwa Barry Statham, naho mama wa Statham akitwa Irene Yate Statham. Umwuzukuru wa Statham yitwa Lee Statham. Statham afite 1 na santimetero 78 z'uburebure. Yavukiye muri Sherbrooke mu gihugu cy'Ubwongereza. Reka turebe iby'umwuga wo gukina filimi. Statham yatangiye yitoza ubuhanga bwo kurwana. Yabyitorezaga mu gihugu cy'Ubushinwa, aho yakinaga umukino w'iteramakofe ndetse akajya n'umukino wa karate. Ariko ibyo byose yabikoraga mu buryo bwemewe. Ibyo byose yabikoze mu busore bwe, akora ku isoko ryo mu Bushinwa. Ikindi Statham azwiho ni umukinnyi wa football. Buriya Statham kera ubwana bwe yakinaga umupira w'amaguru, ariko akanakunda umukino wo koga. Ako umukino wo koga yanabikozeho mu marushanwa, aho mu mwaka w'1990 Statham yitabiriye amarushanwa ya Commonwealth, amarushanwa yo koga we n'ikipe ye. Amateka ye ya kera yakoraga hacururizwaga mu isoko, niho yatangiye gukina filimi, harimo nka filimi z'urugomo bakundaga gukina. Hari filime yitwa Guy Ritchie, akina yitwa Stock and Two Smoking, akina niyitwa The Snatch mu mwaka w'2000. Jason Statham yashimwe kuba yarayoboye filimi zirimo zakinwaga muri uwo mwaka w'2000. Yayoboye filimi kuva mu mwaka w'2000 kugeza mu mwaka w'2010. Umwuga wo gukina filimi wamwinjije asaga $1.5 by'amadolari y'Amerika. Statham yinjije $1.1 by'amadolari y'Amerika yo kugurisha amatike yo kureba filimi. Ibi byatumye aba umwe mu bakinnyi ba filimi binjiza akayabo. Navuga ko Statham banki zitajya zizuyaza kumuguriza, kuko ni umuntu winjiza amafaranga menshi atagira ingano. Statham yakinnye muri filimi nyinshi zigiye zitandukanye. Izo filimi zakunzwe na benshi batari bake. Yakinnye nk'itwa Safe, akina Expendable. 2013 gukina yitwa Parker. Agukina Fast and Furious, agukina The Expendable 3, agukina Wild Card, agukinira Fast and Furious 7, agukinira Spy. Akina yitwa Meg igice cya mbere mwaka wa 2018. 2019 akina Fast and Furious 9. 2021 akina yitwa Wolf of Man, Fast X, Meg 2, Expendable 4. Mwaka wa 2024 yagukiniye yitwa Beekeeper. Muri filime ze zitegerejwe harimo yitwa Fast X 2. Umagara Gustave. Wakoze kureba iki kiganiro, kandi subscribe ufungure inzogera kugira ngo tujye tubana.